Ay na, kamaudyanan na, naitabon matlaangan ni Tatang Yaw Susan. Wan nga rod na naindang, awanan ti puyat. Aga sa mga minta nagbayag ti pan nakalamay na ngay. Dandanin sa dua a Domingo. Wan anana, takasano, inuray mi pa'y ngamin asimang patikabsat na ijay abroad. Ay, sumalagayam De, nagastusan kayo iti hustaw. Ta, nabayag ti pan nakalamay day di Tatang Yaw. Wan nana, ngam nabawi mi matlaang, taado tinangtad iti abuloy. Aya? Tano bumayag ti lamay, umadumat gayam ti maurno nga abuloy nana. Ay, kastaya. Manungay matinauror yung nga abuloy. Nawadwad anana. Basta ad-ado nga amang ti abuloy ngam tinagastos mi ang nagpalamay. Kumusta ngay ni Nanang, Layda? Nakapsot nga rudan manang, kalaat mo't akim mapsutan. Makapanganpay wano saanan. Wan, nga masapol alugaw, wano maiblender ti kanan na, tamarigatanan nga agtilmong. Ay, kastaya. Makasaupay? Saan nga rudan manang, marigatan pa yun nga agsao. Ay, dandani nga rod ti apit na. Sa bagay, baketan ni Nanang. Ipanminto ija ospital manang, bareng pumigsapay. Ipanyo pa'y laang, gastos manayn. Kat anya nga rod, ano san tayo basta agimbag pa'y ni Nanang. Ay na, palubusan tayon ni Nanang. No kayat nantagin na. Alay, palubusan yawn, tabakutan. Tinasaya at alaak man kay Deja Balay. Tasyak mo ti mga sikaso kang kuwana. Na kami iti asawak. Kunak nga ipa-ospital mi kumapay manang. Ay sanan, siyak tun ti mga ipa-ospital kang kuwana. Kaya't kumat nga sikasuan ni Nanang. Sigurado ka manang? Wan? Kababain mo't kan ka, ano si kakanayon ti mga sasikasukan ko na? Makitinulong akmat, Layda. Isayawid kun ni Nanang. Itaman pa yan nagdisnudo ni Auntie Layda ang mga sikasukan ni Apong, Nanang? Wan nga rod, itatanakapsutan sa kundi disnudo amang taripato kini Apong yo. Bayan tayo latan Taamangan no gumura manan no saan na mapagbigyan. Naganunto man na sa unan. Wan sana bali ta indakto sarsarong karan ni Nanang. Siguradwak no nasaya at mutlati kasasaad na ijay balay daan tim nga indang. Masikasom nga raw ni Nanang indang. Wan? Duwata mga sikasukan ko na. Amumbay ta makumiko makijitala on tanay panagraraip manay. Wan ka de gurdo. Danag munaya. Siyak ti makamukan ni Nanang. Apay-pay lang amin ngayon nalam di balay. Kit nagsaya at ti kasasaad na di balay nakabagis mau. Dandani nga ron matayon. Dandani matayan kahit anya kumaita. Kahit kayat ko nga ipapa sa ati mga sikasukan ko na tadandani ka nga ron ti apinan. Malangarod Asikaswa manaimbang. Di mo baybayan ni Nanang. Tanay nakapsutay. Asikaswam iti hustaw. Kumusta ni Nanang manang indang? Ay kakasta nakapsutlat ta. Apay no ipantayo ija ospital. Agimbag pa'y siguro no mapaagasan. Bakutan ni Nanang, Layda. Kaya't nakanuntagin na. Di na mula kaya't ti maipan ija ospital. Kasimot nga rod tilangan nakapsut. Kat gastusam laki di pan mo no kaya mo, Layda. Aggudwata iti magastos amanang. Ay na, sana pa nang ibuy-boy ngam adun ti gastos ko kan ni Nanang. Kunakmat ngamin nga alaon mi manen ijay balay. Ngam di mo mat kayat. Inalammat ngamin ijay balay. Kat sigod nga ijay ti ayan na. Kat kayat ko nga rodmat nga asikaswan tani bakutan. Dandanin ti apit na. Agbiag pa'y ni Nanang itinapaot basta mapaagasan. Sana ang tabakutan. Nakapso nga rodan. Dinan kabalan ti bagina. Kaya nan kagina na.
No di mo masangot ti mga sikaso kin ni nanang, alaak ijay balay. Ay saan? No kaano aking mapso ni nanang samo kundi alaan. Madimot ati kasta. Anya kumatidakas iti dayta. Mayat kit di tamatulungan ka ang mga sikaso kin ni nanang, manang. Basta agtalinad ni nanang dito'y balay. Indang, pinakanmaw ni nanang. Saan pa ilakay? Ni anyat kukum ngay. Inkapakanunan aldawain. Mabisin nga taaya. Nagloko kan. Mabisin lakit di at aldawain. Nalabas ti bisinan. Sapay jakpay nakaluto iti lugaw akanan na. Kat anyat inararamid mo ngay. Imbes at ikanan ni nanang tinumiro uno ang asikasuam. Saan may no jak ipalagip di mon sapay pakanunain. Ada nga rod na panak. Kasangsang pagkaw. Una emet ngamin ti mapan makikarkaruba. Imbes sa bantayam ni nanang. Di mo pwede gusto na taso katam kumamay. Pati daya perna di mo pa suksukatan. Disikan ti magsukat no kaya mau. Makitam ti kastang aramid mau. Inalalam pa lang amin ijibalay na kabagis mau. No baybay amet lagayam. Isublem ijibalay na kabagis mau. Napia ijay ta maasikaso daan na imbag. Saanan? Tadandani mo lat apit nan. Masapula dito'y balay ti pagbugsutan ni nanang. Kat dito'y mutta na malamayan. Tapno dito'y ti papanandag iti makilamay. Ay unay kan. Si bibiyag pala ni nanang ang nagitan ti ibagbagam. Ay na, di tanto mo lat turong na gurdo. Papanan na ngay no di matay. Amin tayo mat kat matay. Una gamit ti kasta panagsasaom. Kaslayap apuram ti ipapatay ti inam. Oray ata bakatan. Ay na, di tanto mo lat turong na kuna manan. Rogyam katag pa kayo na. Tapno adan tumarama tintun lamay na. Na Agpartitay tulay ti may sa baboy. Mamidwatay lang agpakanan niya. First night kan last night lang. ha? Agpakapitay tulaangan inton katengtengaan ti lamay, lakay. Lakay, di magasak itay iji balay daan tim nga indang. Kinitak ni apong bakit katay na. Nagbangsit itayan tidana. Anya? Nagrugit ti bado ni apong. Kanabasbasa tidana. Ni, apay ngay? Baybay andan samat ijayan. Alangan tayo laangan ni apong dito'y balay lakay. Ang mga nusanda ang mga sikaso ijay. Naimbag dito'y at aduta yung agsisinublat ang mga sikaso kankwana. Sige, takasaritak tuman ni nanang. Tain kam alaan niya apong ijibalay daante. Di mon samot maasikaso ni nanang manang indang. Yawid min ijay balay, taamangan nubisi ka. Masangok! Diyo ka di pa kadanagan ni nanang takabalak mga sikaswan. Apay nga rod nagdungrit ngay. Nagbangsit pa'y dito'y pagididaan na. Madlaw asaan amadaldalusan ti iddana. Italaang dayta. Naranaam lang nga jak pa'y nakadalos. Ngam kanayon ko adalosan to'y pagididaan na. Kanayon ko pa'y asukatan tibado na Kan kanayon ko apakanan. Ay, jak mamati manang. Ado ti mangibagbaga adi mo asikaswan ni nanang. Taado ti makakitkita iti sitwasyon na. Iso apasensya kan manang. Nga maasyanak ngamin kin ni nanang. Apay, awan pa nagtalag mo kanyak, Layda. Jak amaw ti mga sikaso iti bakit. Ha? Nagalas ti ugali yaw. Wine! Ambawk! Baknang kayaw! Nakurapay kami laeng! Basit ti balay may! Sana kasi ti balay ang mansyon! Ang amoray basit ti balay may jak baybayan ni nanang! Alaki din! Agawid kan, Layda! Di ka pala impaawid ni nanang, ta di mo mo't lamaasikasaw. Di ka pa'y mailutwan iti kanin na. Sursurando ka may, tila papanam. Pampanawam ta inam, kat amom lang arod ang nakapsutain. May saka mo alaklakayan. Di ka man makibibiyang, tasan mo mo't ananang timasagnan. Na, talaga abalinswag ti panagpampanunot mau indang.
Indang, inkakita ni nanang. Sarsamot nga gang angas. Ah, natayan. Wan samot. Di mo't agang angasan. Wano itaray ta iji ospital. Ay, isanan. Napangarudan pagsubliyang pailaan. Ha? Ikot anya nga ron taramidin ta. Inkayaban si kabsat mo na. Ta ipagkaambom ti papanawon ni nanang. Wano awaga mo no isaw. Pakawanundak nanang. Nauyos ti angas yung awa na kitisibay yu. Kasanungay layda, natayan ni nanang. Dito'y balayan na, ati pakalamayan na, ta dito'y mo tinagbugsutan na. Ijay balay latta kuman, tanalawlawa ijay manang. Tapno naway at ipakalamayan na. Wan, amok, dakkel, di balayaw, basit di balay may. Iso nga ibain nyo di balay may. Naisa na kasta manang. Tipon Grabe kayo, mate. Gaputabak nang kayo, kastanti pa nagsasauyaw. Bakit? Di mo ikan iti maday akay papananti imbaga ni ipag. Husto matikunana. May mayat no iji balay da ti pakalamayan ni nanang. Tanawayuway nga adayo ijay. Sana kas dito'y balay nagbasit lang arodain. Nagipot pa'y ti arubayan. Awan pagyanan ti makilamay. Basta dito'y balay, ti pakalamayan ni nanang. Siyak ti matungpal, ta siyak ti inauna. Ala, baybay antayon no kasta ti kayat ni anti ama pasamak nanang. Mangted taylatan ay titulong tayo kanakwada. Ala nga rod, intay makitsinda. Tagumatang tayo iti maaramat iti lamay ni nanang. Gumatang tayo iti masapsapol para iti panakalamay ni apong yu anak ko. Sige, tayo saganak tilugan. Ante, gimatang kami ti adu a kape, asukar, gatas, tinapay, ken daduma pa yung masapsapol iti kusina. Ay ka, nasaya at nga rod ano kasta. Aywan, gimatang kayo iti masida. Wanante, kumpleto, pati Ricardo. Nala, anusan nyo pa'y latag gastos atanay, awa mo makukwartamay. Naimbagla kada kayo at aba nang kayaw. Sana kas kada kami nakurapay kami laang. Saan kami matabak nang, ante? Kaya't mila ti tumulong. Tamay may sa tayo mo't nga rod na pamilya. Layda, uray di ka agkara umay dito'y balay. Di ka madanagan tadda kami mo't iti asawa kamang bantay iti bangkay ni nanang. Kaya't ko abantayan ni nanang manang. Mapuyatan ka, mabannog ka pa'y. Aginanaka kaidi. Umay kan tulangan inton last night na. Kaano aya nga itabon tayo ni nanang manang? Di tay pala pagsasaritaan ti tabon, tanay katkatay na pailaan. Di pala pan nakalamay na ati panunutan tayo. Pasensya kayong Susan, balasang ko ay na. Awan may pasangok ka merienda. Kapilaang ati may pasangok kada kayong umay makilamay. Okay lang, nana. Di da kang pakadanagan. Tasaan mat aday ta merienda ti imayan mi dito'y lamayan. Umay kami makipagrik na. Nga awam mo ngamin makukwarta may. Adama ba nangakabsat ko ngam di da maagipurwak iti kinabak nang da. Ha? Sige, tamang tudak iti tulong ko, nana. Sabali pa'y tiitid ko nga abuloy ko. Awatin nyo to'y sangaribo. Tanaimbagla paggatang nyo iti masapsapol nyo dito'y lamayan. Ay na, ay agyaman ak Susan. Anya daytoy ngay. Abuloy mo, wano. Tulong ko day tanana. Sabali pa'y tiitid ko nga abuloy ko. Ay, agyaman ak nga rod no kasta balasang ko. Ay na, nagsaya at kayo akakaruba. Managtulong kayo. Kahit anwam nga raw dagiti gatangan da kabagis mo. No di mo ipasango ka dagiti umay makilamay. Nagano dagiti ginatang da nga abasto para itilamay. Bye-bye am dagijay. Tasan mo tamabangles. Kan nakarep mo dagijay masida. Napumpun nun ti ref. Tadi mo mo't ipakan ka dagiti makilamay. Parti dagiti gatas nakadulain. Dagiti tinapay
Amang ano ag-expire na gijaya. Saan? Kinitak ti expiry date na. Mabayag pa'y. Di kalaagbain iti kastangar aramidam. Ti amuda ka bagis mo. Naibusan ti inted na nga abastaw. Ang di na mo ang nakadulin gayam. Di ka kagyaman ta na diskarte to asawam. Amok tararamidag. Di kag pampanuno malaklakayan. Di mo nga minamot ag diskarte. Kapoy ka. Na, Kano ngay ama ipumpun ni Nanang manang indang, makalawasan ang malamlamayan. Nabayag sa una yun day tamanang, itabon tayon san. Ay san? Urayan tayo pa nininang ko. Ako marin na ija Amerika. Ha, apay, agawid kano ay amanang. Wen ka no nga road. Urayan tayo. Ta sumangput into no maya lawas. Naimbag ano makabiyahe pa'y, kat sigurado abakutan, nakatauban na laki din ni Nanang. Napigsapay day jay. Kan sana madlaw abakit una yun. Ta naparagsit abakit. Natarake. Iso akaslasaan na bumakbakit. Anya, Iso ayuray tayon takababain mat. Sa paimbaga na nga urayan tayo. Bisprin nga min ni Nanang day kumari na kahit. Iso alamayan tayo pa ni Nanang. Taurayan tayo jay taga-Amerika kumari na. Kat, sumangput nga tantay kumari niya apong nga agapo ija Amerika, lakay. Ay na, napospon ka no, mati panagawid na. Inton maminsan ka no man na Domingo. Anya, kasanon nga niya apong. Itabon tayo ka din? Saan ka no pa'y mat? Taurayan tayo asumangpat ya bispren na manipod Amerika. Ay, may extend nga ron manan at ilamay no kasta. Kapilitan bakit? papa namin dang, nakasukat ka Mike. Mapanak man ija istasyon ti radyo tayo nakagpanawagan. Ipanawagan ko man ti pan nakatay ni Nanang. Ada nga min dagitay kakabagyan na itinagapon na lugar ka. Kan dagitay gagayam na ija na duma-duma a lugar. Gagayem na. Naimbag no si bibiyag pa dagita agagayem na. Kadagi dyan nakda. Anya tamom ngay no agipawit day tabuloy da. Anya, Pasig abak nang dagitay gagayam ni Nanang. Iso adak kalakit di titad da nga buloy. No mamwanda na tayan. Sige, mapanak kung tanyal dawan. Tonton! Ay na, naimbag ta nakita ka dito ili ading ko. ni manang indang. Da kayo mo't gayam na ita. Kumusta? Ay, kastoy ay naman, adi ka, adi tayo nagkikita. Ay, minatayan kami, ading ko. Natayan ni Nanang me. Ay kastaya. Makipaglalingit ak amanang. Ay, agyamanak. Pakibagam tumang nga ron ka ni Nanang mo. Tanatayan ti bispren na. Nabayagan anatay ni Nanang me, manang. Anya, ay, natayan na ya. Diyak pa'y naamuan na natay gaya man. Wala, ta adayumod ngamin na lugar ti ayan may. Nagsakit ngamin. Ay, kasta aya. Kunak no nabiyag pa'y. Ta dumawatak ko maiti abuloy na. Ay siya kung timang ten manang. Antoy ti sangaribo. Pasensya kay na, day talang timaited ko. Ay na, dakkalaban nagdaytuyan, ading ko. Agyamanak, Nay, bilangan man ang tabuloy bakit? Di ka lang makaidid na. Minigat abilangan na ita. Kit-kita ka no manay nayunan mo't laang. Kani idulin ko adagos ti mauror tamangan no kautenda. Itabon tayaw ni Nanang. Nabayagan na malamlamayan. Di mo ko na ayabot mo iti makabulan. Kaawampay nga ron tegayam na nga gapo eja Amerika. Di tayon urayon. Namin anon anapuspon. Las tugmon sama tapno mayatid duglaang ti lamay. Kat mayatid dugmat ti panagurur mo iti abulaw. Agdal na ka mamot.
Saan man nati lalawlawatan? Into na damakangagkan ka, kababain. Talaga nakababain ti kastangar aramida mindang. Pati dagitay itid da amasida ken bisbiskwit iduldulin mau. Imbis nga ipakan mo kadagiti umay makilamay. Ay na, nagbabak nang mala dagiti umay makilamlamay. Di agbalon da, no kaya da? Ha? Amo damot ti sitwasyon tay ti biyag. Nakurapay talaan. Kan may saan mga umay agmeryenda ti gagaraan da ditoy. Umay da makipagrig na. Makilamay da, lakay. Gordo, lakay agring ka man. Uy, Gordo. Apay aya indang. Anay ko, tiyak ka pala ng tisakit ti tiyan ko. Pari ka tanak nga gangas. Maulawak pa yan. Grabe ti sakina. Ha? Apay, anyat kinkinan mo aya. Yado, ate kingkinan ko. Aglalaok. Ay na, nagsakit na talagaan. Maulawakon. Agpurawan ti panaghitak. Ala, itaray na kalangan iti ospital. Anyat ko na ti doktor ngay, Gordo. Masapul ka na maopera ka. Ado kanon ti bataom, ket masapul na maopera ka. Anya, kasanon nga ti lamay ni Nanang. Paitabon tayon, tapno maasikaso ka dito ospital. Tanay, makonfine kan. Gordo, bantayam di abuloy Ang mga nutakawan da. Ay na, agngangabit kan patay ngam day tapay la abulaw iti pampanunutam. Diyo pa itabon ni Nanang. Iso pa iti maurur nga abuloy. Ado pa iti umay makilamay. Alang arod unaam ni Nanang. Maitabon kan taon ngam di pala na itabon ni Nanang. Katagpasumat. Ay. Anyat kayat mau. Asinaw ti una kada kayo ni Nanang ang maitabaw. Ni Nanang, siyempre. Paitabon tayo nga roda ni Nanang. Tano siyak ti masurawn. Jak umay dito ospital ket makamukan ang mga sikaso iti bagbagim ditaw. Ala, di ka madanagan. Ta saan kami abumingay iti abuloy, Manang. Ipabusoy mi kan, takas tamat tanti sa Adam. Wen nga roda, nagdakkel magayam ti kasapulan para iti pan nakauperak. Isun ati tulong mi kan ka, Manang. Diyay na urur nga abuloy. Damag ko adakkel kanutin na urur akwarta iti pan nakalamay day dinanang ka. Rombang la asyak ti papanan ti abuloy. Tabalay may tinakalamayan na. Wen, kukam amin. Tanaimbag la pagpaagas mo, Manang. Yang ay, naragsak kay ti kasta nagbanagam. Gordaw. Apay di kagbalaw indang. Nga amangan nuga po iti kinaagum mau iso anapasamak ken katikasta. Malaksid kadagiti bato di tatyan mau. Adda pay sabalay asakit mau. Nangataw ti blood sugar mau. High blood ka. Ken adda kanu bato iti kidney. Ken adda fatty liver mau. Apay ngay. Agkakanat mo ti sakit ko, Gordo. Inagumam ti abulaw ngem kurang pay gayam apagagas mau. Kabut-buteng ngamen ti agag-agaw tanarigat ti makarma. Nakarma ak nga taaya, Gordo. Tapi akala at timpuar dagita saksakit ko. Ay, tsaka mau. Ngem pagpampanunutam daytan indang. Sapay ko ta maamiris mo dagiti biddaut nga aramin mau. Agbabawi ka, ket agbalbaliw ka, bareng maagasan ka pa ay. Lola, nakasaganan tay makan. Ingkay manganan. Apay, ayan ni Lolo. Adjay jerwara pok. Nakatugaw jayan ti tumba-tumba tugaw na ngagdeng-deng ngagiti radyo. Bilibak nga rod kin ni Lolo. Napigsapay lang ti panagdengeg na.
Ngam nakapsutan, ti pa nagkita na. Malain kaya ba ng tagsasango tayo na mangan? Awan, ayan ni nanang mo. Ingka mataya ba na natamanganan? Maudi pa'y kano, Lola. Manganto kanulatan no mabisin. Tanalawa pa'y di daldalo sanda di talikod ti balay. Isupay kano amamulaan itinateng. Ay, kastaya. Ay na, paspasin siya ni nanang mo. Tadi mimot matulungan nga garden. Ay na, di yun panunutan day ta. Tabakit kan lakay kayon kin ni Lolo, Lola. Wanang nasaranta kampay lang. Oray bakit kan lakay kamen. Awan saksak itamay. Talaga dakkel ti may tulong ti may papaw nagamakan. Tapasig nga organic ti kang kanan may kaniapong mo ide. Iswa na salon at kami. Wen nga rod, Lola. Agpadan a 98 ti tawin nyo kiniapong lakay. Ngam napigsalat ta ti panagdengeg yun. Umayak man, Elma. Ayan da na ng kantatang. Adada iji kusina, Uncle. Agkapkapeda. Sumra kayo Ay, wine. Anday sangpet ko nga agdudumaan na tengken prutas. Presko na kita, oy. Naimbaglaasi da enda apong mau. Agyaman Uncle. Apay, anyat linutom amas ni aya. Sinigang akarnit baboy, Uncle. Iso ngamin ti request da apong. Nay, apay apag si daam inay ti karningay. Mahay blood da Natenglaeng ti rumbeng nga ipasidak adakwada. Makasid si dada kano ngamin iti karne, Uncle. Tapasig kano ngamin anateng ti sidsida enda. Sana bale, tasag paminsan laang matkit di, Uncle. Di kamot nagpampanunot, Elma. Ha? Isong araw ngay matidog ti biyag da. Tapuro na sustansya ti ipapaunag da. Kasanaw no mahay blood da. Awanan matay dan adi na oras. Sayang jay 100k kuma nga awatan da. Ha? Mala, mangluto kay di sabani amasida. Puro anateng tinutuam. Bay amjikar na ita datayo ti mangsida. Kanayo latan agulay. Karne ko mahamet Apay kayat yun ayat ti maapit adagaws. Kakaisuna anadanon nyo ti kasta atawin yaw. Basit la panagura yan, 100 yun taon. Apay, di yu kayat ti 100,000. Sagpaminsan mo't lang agsida kami ti karne. Makauma mo ti puro anateng. Para mananda kami mo ti karne Oray sagdudwala agerat. Ay saan? Maka-high blood ti karne. Ag nateng kailatan. Ken ag-exercise kayaw. Nakapsut da apungan, Uncle. Di dan kabailan ti ag-exercise. Kabailan da. Masapol na maunat dagiti urat da. Tapno saan nga agkukot dagiti tumtumeng da. Nanang, nagpensyon kayaw? Agpautang kayo man? Aniya ti pautang ko ngay. Kaparay ti maintenance may kanitatang yo dayjay. Ti kunayo kit day. Ada paborito yung anak. Nilang sunyat ti agnumnumar ti kwartayo kanitatang. Saan kumabot akas ta ti panagsasaom amanong? Di mimut al-almanengket ti kwartadana ng kantatang. Para kadakwada laeng dayjay. Adamot trabaho ni Elma. Ket ni Elma taggasgastos dito'y balay. Saan mi akut-kut yan ti pensyon dana ng kantatang. Paggatang daa iti maintenance da. Puno ti kunata adem lito. Ayun gayam Sonya. Saan man at ila ipaspasidayo ka dananang kantatang. Kakaisuna anasalun at da. Pagsidaan nyo kit din, hindi makapahay blood. No dada ka sa mapasama kanakwada. Da kayo nga aginat akimpasaw. Ha? Di yu itulok ang nakatugaw dalatan ng agmalmalam.
Nas ka na ma-exercise ti bagbagira, tapno umatindog pa iti biyagda. Amumot asaanan akabailan dana ng kantatang tag-exercise, manong. Ikat ikarigatan da Awan nakarakaro ako mapsot da no saan da nga agkutkutay. Anda agpasumba ijay community center. Kuyugan kay to kanitatang nanang. Tagsumba kayo tapno mawatwat ti bagbagiyaw. Ni, nagkapon nyo apong. Ranaom, ikanak man iti datom apo. Mawawak launay. Mabit na apong. Apayakas na napampannog kayo. Apo, yan na, sakman ni Tinanam. Siya na nakabalat ng itisakap na gondang. Mabit na ang apong. Umayan. Nalabas mo't niya ang kalito, nanang. Dila na asyanan kada apong. Apay apilitin na ida nga ag-exercise. Kit di da nga rod kabailanan. Ay na, jak amo akas ta tinapasamak anak ko. Napanak ngamin ijay garden. Idagawid ak. Awan mo tanda apong mo dito'y balay. Tagayam, ingkuyog ni uncle mo anapan nagsumba. Ay, saan mo't nga agpampanunot day di akabsatyo? Jay labagbagi na ti pampanunutan na. Ngarud almanen na ngamin ti 100K amaawat to da apong mo numadanon da ti 100 atawan. Anyan, ibagbaga na arupat kwarta kayo. Ngam isumit gayam ti kasta. Alan na nanang, pautangan dakta ka sa pulak ti kwarta. Ano niya nga iti pautang ko, anak ko? Naigatang mo kami ng nil, may ti vitamins, kan pang maintenance, may tay nabatbati a kwarta. Imot kayo kit di Itaak lang umutang ka na kayo, di pa'y maitin mo. No adala ang kwarta, ikan ka Mala, sana bale. Basta sakto ti mangalay ti maalayo ka ni tatang inton sangagasot ti tawon yaon. Ha? Nay, di kayagkad ka. Taado mo tirigrigat ko ka na kayo. Gumurak na kontrandak. Malawanan. Sana dayta ti panggapwam amang burbura ka na kami adadakal mo. Alam tulat ta. Sapay kasapula kon ti kwarta. Apay no umutangak. Ta bayadan tayo no maalayo ti 100,000 na kwartayaw. Sagwa 100 kayo kanitatang, iso 200K ti utangag. Adda amok apagutangan nanang. Ay saan? Nagdakal mo dayta nga utang mo ngay. Kasapulak nga mina talaga ti kwarta nanang. Anan wa maya ti kwarta. Basta napatag ti pangusarak. Di yun amoy. Ay agungat laki din ni Ilma numamuan na dayta. Panya ko mo ti bibiyang nandiyan nga ilma. Itaak lang mo't nga gidaw ka na kayo. Iso na nga agnumnumar da ti pensyon yaw. Nakabalayo kot nga rodida. Saan da mga daw-dawat? Ikan da kami pakide ti kwarta me Tala nga rodan. Di yung liplipatan ti mapanagsumba Kan agjaging kayaw ti bigbigat. Para matlakad na kayo dahil tapno umatindog pa iti biyagyaw. Umayak manso niya. Nananang kantatangay. Agboy-boy ay titifin ni nanang. Nakaidamot ni tatang. Ay katumunag ka kabagis. Agyamanak. Nanang, nakarubat kayaw. Hintay agsumba ita saan? Masagutak arumuar, leto. Mabanuga manan ngagsumba. Ay namanong. Saanan akabailan titultulang dananang kantatang tikasta. Kitaem, kadanda ni saandan ang makabangon idi pinagsumbam ida. Nabigla laang tibagida ang nagsumba. May ruamdan to Lasting manay. Ay, agkapsot kami lang alunan. Di pa paaramin niyang kilmo alitaw. Agkapsot kami ay mait. Kanagitikan kanan may.
Makauma tinatang. Di kayagdanag, lolo. At dalinutok a karne. Inlasing ko lang ang dagita natang tapno saan ama overcook. Ay na, kunak no awan. May imas kumanan ti mga no kastoy. At damanan karnen. Apong! Nanang, umay kayo dito! Ni Apong Pilo! Apay nga taan. Ay, hinta kita, Anjapok. Nonya di pukpuk kau na. Ay na, pilola kay. Apa yan ngaya pinanawan na kon. Kasano agpaitan ngay. Lola, huston. Nagpatinggan ti panagbiag ni Apong Lakay. Ay, Aklunan tayo na po. Apay nga, aminaybay ano ni tatang? Ne, apay nga'y akas tati sa kabagis. Kasanon kay di inutang ka. Binaybay anyumot ka ni tatang. Sa payo madanin ti kasangay na. Apay nga yan di yung taray i hospital. Kabagis, saan mi napakadaan ti ipapatay ni tatang. Tabigla ti ipapatay na. Linibasan na tayo. Kasano nga ruta ni ay? Sa pay 200 kay di inutang ka. Eksakto iti maawat na kumaka ni nanang. Nekat problemam daytan kabagis. Nagkunang amin nga umutang ka iti dakkel agatad. Kalpasan na, da kami ti pabasulam. pilola kay koya. Ay, orayan nakta kayat konti sumurot kan ka. Saan pa'y nanang? Saan pa'y nga itaa? Hindi kay pala sumursurot ka ni tatang. Urayan niyo ti kasangay yaw. Ag-birthday kayo pa'y. Sakay to aginana, no kasta ti kayat yaw. Nanang, mangan kayo kuman Awan sapay impapaunog yu manipod iti kalman. Agsakit kayo iti kastangar aramidan nyo. Ay, awan ganas ko ang mga nanak ko. Mailew kan may kawa kiti kawanan ni tatang mo. Hingam diyo kumabaybay ang tibagiyo, nanang. Di mimot kayat apatida kayo kat mapukaw mipay. Sud niya anak ko. Kailew ko na yan ni tatang mo. Nanang, ayan niyaw. Adda dito'y ni nanang kabagis. Agsangsangit manan. Pinakan yawn. Saan pa'y nga rod, tadi namot kayat. At din sangpot ko amakan. Siyak tinangluto iti dito nanang. Dinengdeng. Sinagpawak iti tinunong nga ikan. Masadsadot akong ngagbibiyag. Nabanog ako. Ay, saan Mangan kayo. Tapno saan kayo ako mapsot? Awan ganas ko amagan. Kaya't kumatan, taginan na. Ala, tasubuan kayo langan. Masapo lamangan kayo. Tapno napigsa kayo latta akanayon. Lola, aldawin. Di kayo mo ila bumangonan, tamamigat tayo kuman. Nasakit, ti bagbagik. Kaslajak ka ba ilan ti bumangon? Kurang pa'y titurog ko. Kaslay naldaw lang na mapuypuyatan na. Amangan no agsakit kayo iti kastangar aramiden nyo, Lola. Manun abulan sipod idi natay day di lolo. Kaslaawan mo't gaganay gayan yun nga agbyag. Awanan talaga? Kaya't kunti sumurot ka ni lolom. Di na malay nore nga minanday lakay. Ni, saan pa'y kumaalola? Sapay makabulan laangan kat agkasangay kayon. Diyo ka di kayat nga iselebrar tayo ti kasangay yo? Intay to agpasyar. Intay agdigos ijay baybay. No madanon ko ti kasangay ko pagyamanak iti apo. Ngamno sanan awan problema. Nakasagana ako na mangipulang iti biyag ko. Apay, baybayan yung samot ni nanang. Saan mo tasigo na kasta? Kim mo tong matay?
Ay na, uray kasano ti panang taripa tumiken kwa na, no talaga asumukon ti bagina. Awan maaramidan tayo manong. Bakit launa yun ni Nanang? Ay, sana mabalin. Naskay ngagbiagpay. Uray palpasin na lako mati kasangay na. Kano dinan madanon ti kasangay na. Masapul nga aklunan tayo Amok tumula sa bali ti pinsar mo. Iso akayat mo pa nga umatidog ti biyag ni Nanang kabagis. Aburido ak nga raon. Sing-singirin na kung di nakautangak. Kat basol mo Apay ngamin nga imutang ka. Kat di mo amo ti pagpatinggaan ti biyag da Nanang kentatang. Isu nga road at di yu baybayan ni Nanang. Papigsain tayo. Wano saan? Hintay la ipakonfine na ni hospital. Apay ko mga ipakonfine tayo kat awan mo't sakit na. Tapno madextros tanay, di mo't manganan. Nakarkaro nga agkapsot di Nanang ije ospital. Isong agtalinaid laeng dito'y balay. Itaman pa'y ajak makita ni Nanang ni Teres ti balay da sunya. Sigod may tano kas ti ngagsapak at nakatugaw nakasikkawil dita. Manungaal daw langan ti palabsang. Kasangayon ni Nanang, mambayadak ton ti utang kaw. Uray kagundwapay lang Inikandak iti pawayway aging kain ton Sabado. No jak kano pala makabayad. Idarumdak ka naon. Tata dito! Tata! Kumusta nga ni Apong Sining? Naggapo kayo di ospital? Hospital? Asinaw ti adda ijay? Ala! Kasta? Di yu pa amaw. Kano yung tareda di ospital ni Nanang yaw? Tadida ka numariing? Anya? Kasla na ibagada saanan nga agang angay. Anya? Sana mabali na matay ni Nanang ko. Sige, tama pa na ki hospital. Ay, awanon. Talaga nga impulang matan ni Nanang tibiyag na manong lito. Nanang, apay ngay ngayimpan mo matayin. Apay ngay di mo inuray ti kasakay mao. Talaga akas na, Uncle. Pagyamanan tayo kiti, Tanakadwa tayo pa'y iday tinabayag apanawan. Gam kasanuak pa'y itangay. Awanen, tay namnamag akwarta. Nagdakkel pala di utang kaw. Saanan nga iso ti panunutan nyo, Uncle? Tinapatag, naginanandalola kan lolo. Pumayak man sunya ka bagais. Na nagsapa kamutan nga imay. Ala sa ispay lang iti agsapa. Ala, sumrag ka kabagais. Kasanukat paringkatan dakmat asingiran na ganyan nakautangak. Stressin dakmat law na yan. Iso adito man pala balay ti paglemengak kabagais. No ijemot balay ti paglemengak. Awan kanuk naglemeng. Naimbag dito itaado ti abasto di ti balayaw. Uray agmalmalemak nga gigyan di ti unag ti balayaw. Ay, basol mo matlaang apay akasta ti mapaspasaramita. Nagkunang amin nga umutang ka iti dakkel agatad. Kalpasan na, awan gayam pagbayad mo. Huwag nga raw. Naita ti dakkel kamalik kabagais. Tiamok namin kat mabayag pa'y amatay dananang kentatang. Bigla matin anatay da. Agtrabaho ka ngamin. Saan ka amang namnamalatan iti kwarta ti sabali, kabagis? Ang nangusaram aya iti kwarta nga inutang mo. Impustak iti palot ng naabak. Makitam, sugal pa'y gayam tinangipanam iti inutang mo. Uray ko man no inggatang mo iti sanikwa. Tapno adda mo ila kumailakom apagbayad mo. Ngamsan mo. Agbabawi ak kabagis ngam naladawan ti amin. Nasakit ti ulok nagpanunot. No pangalakit ti pagbayad ko. Agpaibaludak sa lagan. Ay katadakan ka dayta kabagis. No talagang awan pagbayad mo, kapilitan na kasta. Tano siya, awan maikarik ang maipautang ko kan kaakasta kadakkel tigatad kabagis. Iso apasin siya kan.
kasartan, Lorna. Apay, adan ay kwartam nga aramaten tangag kasar uno. Awan pa'y, ngam umutangak Anya? Kayat kan nga ikasar. Da amangan no maagaw da kapay kanyak. Da kayat ama pasamak ti kasta, Lorna. Narigat samat ti pampanunutem uno. Narigat ti makautang. Nang runa no awan namnamaan ta pagbayad tanto. Mabayadan tanto matlaeng no malpas ti kasarta. Pangalaan ta kumay ti pagbayad tangay. Basta, di mo problemahan da ita. Taan na nakasagana a pagbayad ta. Basta kayat kan nga ikasar iti kabiita na panawin. Narigat ti mailumlum iti utang unaw. Apay ti kunam nalaka ti pampanunutem nga aramidan. Wan uno, narigat ti makautang iti dakkel agatad. Agurnong ka kumapay sa kanto mga asawa. Basta ikasar kun ni Lorna nanang tatang. Nagado ti agar aram ken kuana. Ket amangan no maagaw da pay kanyak. Pangalaam nga rod iti busbusam amang ikasarkan kwa na ngay. Awan met urnong mo. Mabirukan ti kwarta. Mabayadak tumutlaeng numalpas ti kasar. Pangalaam nga rod iti pagbayad mo. Katay maurnong to aparwad Anya? Ay na, talaga di kag pampanunot unaw. Apay masiguradong nga raw nga dan to maurnong aparwad. Ikauna, nagado atat tao di ti lugar tayo. Tinutal ko naman ti mauror aparwad tatang. No saglilimagasot da amin, ay dakkalagatad daytan. Hindi ka man si kauno. Di ka agbilang itipik adi pa'y napasaan. Tanarigat ti mang namnama kan mailawlawan. Basta ikasar kong tinubyak. Uray kumaan no umanugot jay inanang agdun na kami pala ang bayat ti panagurnong ka. Ngam di namot kayat. Kasar kanupay nga umuna sakbay nga agdun na kami. Katuan mat nga may at mo't lang, ang kasar kayo pa'y nga umuna. So nga agurnong ka, tapno may kasar mo, tinubiam. Di kan tumat nagururnong inay. Nga rod no addamat gadam idiretso mga minadagos iti bisyong. Anya ngay ita, kayat mon ti mga sawa, ngam awan met usaram a kwarta. Ay kat agdis kitara ka. Uray sakto ti mang bayad. Basta dumanon tayon, tatulagan tayon ti kasarmi kanilor na. No diyo kayat, mangayabak iti sabali amang kuyog kanyak. Anya? Yeah. O nya, mayat kayo ano saan? Agsaw kayo. Ala, wunan. Makaammo ka nga rod nga agdiskitar iti busbusam nga agkasar. Di na kami pagproblemaen iti amam iti dayta. Ay na, pasensya kayo na balayan. Naranaan niyo mo't ti panagsakit ko, iti dadanon niyo. Wen nga rod abalayan, di mi matam mo masakit ka. No ammo mi kuma, uray intantan mi kumapay laeng. Imbaga, kiti anak ko nga itantan tayo pay laeng. Imbaga, nakano iti anak yung nga maganat matlata ni Uno. Ay, wan nga raw. Madanagan nga min ka na. Amangan no maagaw ti sabali ni Lorna, abalayan. Agad, kasano. Tangay natulagan ti pizza ti kasar, dagiti anak tayo. Makamu kayo na. Ipagpabalay yun, tanay. Di kay maasikaso. Pasensya kayon. Awan anyaman na abalayan. Agida ka laeng. Tada kamin ti makaammo nga agluto iti pagsasangwan tayaw. Kamod dyanan na, natulagan ti kasar talor na. May kasar kamatlangan. Kabukbukudan kantaon. Kasanungay, nakadiskitar kan iti kwartang aramaten ta. Saan pa rugi ako ninton bigat ti agdiskitar. Sursurak amin nakabagyan may, ta umutang ak. Ala, kabutbutang samot ti umutang iti dakkalagatan, Uno. Anyan to nga iti pagbayad ta. Mailumlum ta adagos iti utang. Mabayadan tamatla adagos numalpas ti kasar. Di ka madanagan. Uno, Okay, kasano? Agawid ta ka din, iji balay may. jakmat mapanawan ni nanang ko, tamasakit. Awan mga sikaso kan kwa na. Sige nga ron.
Uray agbatikan diti balayaw. Sana balay, ta sidegan ti kasarta. Napananjay anak mo, bakit? Napanmanan nagbirok iti pagutangan na Sursuron na kanu amin akakabagyan tayo. Tautangan na ida amin. Tapno makaurnong iti kwarta abusbusan na ngagkasar. Ay, una yan. Nadya nga anak ta. Aganat launa yung mga sawa kat awan mo't urnong na. Dila agbain. Mampanumot utang iti pangikasar na. Wen nga rod anyalat sa wendag iti taon ngay. Agganat tumot. Imbes nga gurnong pa'y iti kwarta na. Saan nga agpampanunot dahi nga anak mo? Kat, adda na diskitaramaw unaw. Adda na nang. Ay na, makamannog mo't nagdiskitar iti kwarta. Imut-mut nagiti daduma kabagyan tayo. Naimbagpaikat dagitay saan tayo kabagyan ta pinautangan da. Ngam isuda, imut da. Jak to awisun ida, hintun kasarkaw. Anya? Inak to gumatangan hintun bigat iti baboy ang mapartay na nang. Ay kat makamu ka Inton maminsanen abigat ti kasaryaw. Iso ang masapol ang makagatang kan iti masapsapol. Uwi na nang. Inton bigatan ti kasar mo, insan. Uwan nga rot insan. Ibagam to kanya ante, ta umay kayo tumulong aggalip iti natangan niya. Ay, kuwan na, insan. Nay talagayam. Nay, mabit lang insan. Tinubyak ti umawag. Hello, Lorna. Uno, adda kami ita dito ospital. Intaray mi ni nanang tamarigatan nga agangas. Anya? Kasano nga rod ngay? Sapay kasartan inton bigat. Mapuspon pa'y laang ti kasarta Tani makonfine ni nanang. Anya? Sapay nakagatang kami ni Timaparte. Diyo pa'y laparpar dyan Itantanta pa'y laang tani. Awan mga sikaso kininanang dito ospital. Ay, sige nga rod Mapuspon nga rod, Lorna. Kasimit nga rod niya balayan, ano kasta ba kahit delikadon samot nga min jay sakit na. Jak amu alakay. Madlaw nga min anakapsot ididimanon tayo ije balayda. Kapilitan nga ipuspon tayo ti kasar. Tanay, kasjay ti kasasaad ni abalayan. Aglaladot di anak mo. Tasaan anatuloy ti kasar. Tanyat kayat na. Agkasarlat ta nga oray adda iti ospital ti katugangan na. Agragragsak ngem di katugangan na marigrigatan iti sakit iti ospital. Jak amu Madlaw ama di tinakam na tanapuspon ti kasar. Nakamisuot saan ama tagtagari. Bye-bye No di nakakasarita, di mo mat kasarita Maawatan na kumamot ti sitwasyon Inkapakanan na kita'y baboy unaw. Mabisindan. Ang mga nukumutong da. Mangilawlaw ang tumot day diyang abalayan niyo. Day, apay manay. No natuloy ko matikasar. Awan ko matipakpakanag ababoy ita. Ay, nagloko kan. Emergency nga raw. Masakit nga raw di katugangam. Hindi nalain tantan-mutan di pan nakakonfine na. Anya klase ti panagpampanunot yadakin ka unaw. Ag nga ngabiton ken patay ni abalayan ngam itantan mo pa ilaang ti pan naka-ospital na. Nagloko kan. Gastos lang na ito. Kapilitan na gumatangak iti kanon ti baboy tapno saan da akumutong. Ay ket aganos ka. Urayan tayo ang agimbag di katugangam. Satay to ituloy ti kasar. Kumusta, Lorna? Naimbaganan ni nanang mo? Makarwar ka din dito ospital? Saan pa'y uno? Amangan no makalawas na pa'y dito ospital. Ado pa'y ngamin tinasken nga agasan da. Ken iwayat da laboratory na. Anya? Ay, nagbayagan nga Makauray ka kuma, uno. Maawatam ko mati sitwasyon ti inak. Nakakaasi nga rod. Takimutong iti kasta unay. Agkakapsot. Ay, wala nga ron. Sapay kumaata makarwarin adagaws. Tanay,
Awan ipakan kun kadagiti ginatang ko ama party inton kasarta. No amok la mapuspon ti kasarta. Jak kumapay lagi matgatang iti mapartay. Insan, dayunak man pala tay inutang ko ken kaakwarta. Tanay, awan mo't ipakan kun kadagiti ginatang ko ababoy. Mano aya insan? Ore, 2,000 lang insan. Awan pa'y mo't ngamin trabaho kita. Sana bali. Ta si kanto ti una ak abayadan inton malpas ti kasarmi ken Lorna. Ay, basta bayadan nakto insan, tanay. Ada na kay sangratan ti kwarta binulod mo. Uy, insan, di ka pandanagan. Si kanto ti kaunaan abayadak. Mabit lang nga raw. Inak alaan ti bulbuloda makwarta kasinsain. Kamaudyanan na. Naimbagan kayo matlangan, nanang. Wan nga raw. Ngamay na, medyo nakapsutak mo lata. Di yung amin pampanunutan ang nakapsut kayo, nanang. Okay, kasanaw. Kabaalan niya ti bagiyaw. Ituloy tayong ti kasarin ton bigat. Ha? Inton bigat adagosan uno? Katuan tanay, ado lagi tayo mangurura iti kasarta. Nala, tuluyan tayon ti kasar. Uray, takabailakon ti bagi kanak ko. Nakapsot kayo pa'y matnanang. Kabailakon. Tapno malpasan ti kasaryaw. Tatang, agreeing kayon. Addan dagiti agpartay. Rugyan tayon ti agpartay tanay. Itan ti kasarmi kan ni Lorna. Nyaturas na ya. Alas 3 iti parbangonan Nagsapan nga eh. Ang mga mabanglas ti taraon no maluto at agaws. Saan tatang? May mayat no masapa ti panagpartay. Tanay, ibiyahe tayo pa iti sagana. Alangarod Ne, adaawag ko. Hello? Sino na ito, oy? Hello, mabalin nga makasarita ni Sir Uno. Siyak na ito, madam. Apay ka day? Ay, mangkita kayo langan iti sa bali nga mangkasar kanya yo sir tani. Naatake ni Father Idirabi At ada iso na ICU tadta. Anya? Apay nga eh? Sino ngayon ti mangkasar kada kamay? Ay, pasensya nga talaga sir Hantay mat nga naman dato nga pasamak. Sige, bye. Kasano dahi tuyin nga eh? Apay anak kao. Day mangkasar kada kami Naatake kanumutan. Anya? Mangkita tayo kanu iti sabali mangkasar kada kami tatang. Ay, litay pa lang arod partyan lagi ti sagana Agsapul tayo pa iti sabali amang kasar kada kayaw, anak kao. O anya, adda na kontak yun amang kasar kada talor na. Upat dagitay inawagan mi. Ngam saan da masango. Taadada iti seminar. Anya, kasano nga rudan? Si Kangay, amangan no adam ammo. Awan nga ron. Naawagan mi aminen nga am-ammo may. Ngam adamot lakasarenda. Adaw ti kagiddan tang agkasar. Kat, di ipuspon tayo mananti kasarta. Puspon la akanayo nahin. Kat, anya ngay nga rod. Aganos ta uno. Saan mo't ang naigagara tinapasamak iti mang kasar ka data. Anya mo ti kastuyan. Awan na ti pakataktaktakan ti kasarta mo. Uray itantantalaang iti sumagmamano nga aldaw. Tamang tulag tapay iti mang kasar ka data. Alangarod Awan mabalin. Makaisamakmat iti sitwasyon da insan uno itangkal. Namidwan na itantan ti kasarda. Wen nga rod Iso nga agsyud-syudot jay kasinsin mo. Nakamirog-rog. Di pa'y umisem apulusan. Kasano mga men angkel? No kaano pa nga ganat ang mga asawa? Isumot ti pan nakataktak ti kasar na. Di tayo mo't namnamaan ti kasya na pasamak. Saan mo tanay gagara? Wen matkit di angkel? Sa nabalay ta sumagmamanumot lang nga aldaw ang maitantan ti kasar. Ket ada natulag dan amang kasar kadakwada angkel. Adan,
Sapay ko tawanan ti pakataktakan ti kasarda kaanakaan. Unaw, at damot mapaspasungada na bagyo anak ko. Amangan no agbagyo inton kasaryaw. Ay katuray Rain or shine, matuloy lat ti kasar na nang. Sapay napigsa ka no abagyo dayjay. Duapay mat abagyo. Agsaro no abagyo. Basta matuloy ti kasar, tanay. Namin na napuspon. Alangan nga ipuspon tayo manang. Kat no kasapulan akat ipuspon tayo. Ay, huston na ta puspon. Makauma. Basta matuloy ti kasar nga uray agtudaw na nang. Saan siguro amag na dito iti bagyaw? Nagpigsa ti todo uno. Patuloyin tayo kaditi kasarta. Katuan kakaisuna anasapa si mangpot ti mangkasar ka data. Ay sus, maitayaban ti tulda iti salunan uno. Di mo pakadanagan na ita. Taado ragi ti lalaki amang yaramay. Ay, naggrabe ti pitak. Kan agayos ti danong uno. Itantan tayon sapay laang ti kasarta. Kaanon to pa'y amalpas ti kasar no may tantan manan? Kat, nagpigsa nga rod ti todo. Agsukat ka din. Sapahan tayong irugit ti kasar. Mabit la amalpas ti kasar. Ay na, nagpigsa ti angin lakay. Kasano day tuyon ngay. Dagiti mo lanin ang kaninong ti simbangpot. Agpilit jay anak mo. Isa patuloyin tayo lat ti kasar nga urag bagbagyaw. Agungot mat mo ibagam amapuspon ti kasar. Anyan, kaasi tayo nagpitak. Kasano day tuyon ngay. Kan may sa naparte nagiti sagana. Isa kapilitan na tuluyin tayo ti kasar. Ta sayang ti sagana no mapuspaon. Insan, tangay nalpasan ti kasaryaw. Kung masyak ti unang mabayadan, bayadan mo na tayo utang mo, tausaran mi matan, kasinsin. Ay, kasano nga taday ito yan? Awan mo't di maraay iti kasaramay. Nagiti mo la basit aninong kaninang. Taltalupay tayo nang tadi ti parawad insan. Anya, kasano nga ro daytan ngay? No anya tulagan, akat iso masurot insan. Awan pa'y talaga insan. Ikanak iti pawayway, uray dwalawas. Ta agdis kitarak pa'y insan. Anya? Uno, nagado ti tao di ta paraangan. Sapsapulan da ka. Wen, mayroon pa kita. Nagitay nakautangak na kita. Kat, kasanon ngay. Si kantumat ngamin, impilit mo atuluyan ti kasar. Kat amumat nga agbagbagyo. Anya ngay, awan lakit nga rudan ti di maray iti kasarta. Wen nga ron. Dahil tatidyak na panunot, Lorna. Anya ngay itauno. Umayda ka singirunin. Adda nga rod pagbayad mo. Awan tawan mo't di maray iti kasaramay. Awan nang tadi ti parawan. Di kanto mga minagpampanunot uno. Ala, rumor ka. Tasangwam dagiti nakautangam. Mabainak nanang. Awan pagbayad ko. Kat asino ti sumango kadakwada. Da kami ay naglalaingamon ngay. Ingkasangwon ida. Tagpakpakaasi ka nga ikanda ka iti pawayway mo nga agdiskitar iti pagbayad mo. Makipagpakasya ka na kayo. Awan na talaga ti kwarta kita, tanay. Awan mo tinangtad iti parwad iti kasarmay. Tal-talo ginangtad sa 150 pa eh. Awan na talaga. Pasensya kayon. Sapay ko mata maawatan dak. Uray ininuta kabayadan kada kayo. Agtrabaho akpay tapno adda pangalaki ti pagbayad ko. Apay ang nakaimpake kalor na. Agsinatan uno. Anya, apay akas tati bagbagam. Anyat basol ko kan kabakit. Makapadis mayamit ngamin ti kastoy. Diyak kayat ti asawang ado ti utang na. Kasla nagdagsan iti biyag ti kasta. Unay ka na ya. Day talaang ti pangisinaam kanyak. Amumit aninamnamak ti parwad a pagbayad.
Kan inak manen makitrabaho iji kalsada. Tapno ada pagbayad ko. Basta agawid akon. Takababay inti masingsingir. Pati siya, mairamraman ang masingsingir. Pasaray sungatin dakpayin dagiti nakautangam. Gaputa dida ka madaanon dito'y balay. Siya kunti pagsasawanda iti agkakasakit. Nala, bayam. Tay karigatak abayadan na iti utang ko. Di ka pumanaw Ay ayatin ka. Diyak kaya't nagsinata. No kasapulan nga aglonak. Tapno anda pagbayad ko. Aramidag. Ineng, ayan mau. Tay cellphone mo, ada umawawag. Kasino day taya? Ni Sophia nga anak ta. Darasam ata mga nunapatag ti ibagana. Sumbata mo, dadak dito'y banyo. Jakpay na pa sa nagdigos. Hello, anak ko. Hello, Tatang. How are you ngayon? And also my daughter. How is she nga? Ha? Ay kita mayat lataa anak ko. Tang, I will be sending a money tomorrow. You go to town and bring out my pawitan niya. Ha? Ay kituan pagyamanan mi anak ko. Ang apay ay nga umaninglis ka, Sophia. May kawaak. Ay, kagagangay na. Tanda ka nga ro dito abroad. English mo nga minti sa umi dito. Isunti na kairwamak. Ay, where is nanang ngay? Ana, agdigdigos pailaang, anak. If she will finish her take a bath, you give her the cellphone I want to talk to her. Anyat ko na ti anak talakay. Ay, kasaom. Anda ka no, ibaganakin ka. Hello, Sophia anak. Kumusta kan? It is all right, nanang. Tomorrow, you go and get my pawit Ikuyog you the tatang kanti anak ko. Then, you go and eat in the restaurant Ay katwa na anak ko. We will go tomorrow. Ang apay, you receive already your salary. Aya anak ko. Yes, nanang, yes. Okay nga rod anak ko. Thank you again for your pawit. Take care always anak kong. Where is Rhea? Kasaritak man tanak ko. Ay, she is sleeping anak ko. You call later na lang anak ko. Sige nga raw, tagtrabaho ak man ng nanang. Bye-bye. Bye anak ko. Take care always and God bless you anak ko. May sakamat nga umaninglis, ineng. Makapaalis mo nga minja anak talakay. Ang mayat mo no aging list tayo sagpaminsan. Tawan mo't dakas na. Mayat kit di tapno maasa ti di lang nga aging list. Anya tamom. Ang mga numakamanugang tanto iti foreigner. Di makapraktis tando bilang lang. Ay na, sana kaya't jay anak ta ti foreigner. Pag ko naamat, ngam no bilang di na kaya. Di siyak to numabalo Na ay, nagalas ka ti kastang ibagbagamaon. Si bibiyagak pala nga asawam yung kastan ti ibagbagam. Kasla kay kayat mo mabalo ka. Si kamot. Joke ko lang mat. Di ka lang maangawan lakay. Sophia, maturog kan, rabiin. Umuna ka na maturog dalen, ta makitsatak pa'y. Maki-video call pa'y no madamdama. Asino nga min ayati kanayon akachat mo. Makadkadlawa ko na. Nobyom ka DJ kanayon akainawag mo. Wendalen. Puriner. Ay na. Awan magkididakas na makiboyprina. Tabalasa nga mat. Pudno nga da anak ko ng balasa nga klata. Tawa maasawa. Wan matkit di ngam ni, kita Di ka agdardara sudos gayam. Tani,
Di mon sapay nakikita iti personal ti bagbagam anobyom. Ay nagkita kami to kano dalin. Kung nagkita kami, agkasar kami. Ay kat nasayat nga rod ano kasta. No talaga a single ti nobyom. Kawan na. Sure hate mo kidi nga single ta. Inyam amunak pa yan iti parents na di nag-video call kami. Kasta aya. Kat nasayat nga rod ano kasta gayam. Ngam, amo na nga ada anak mo? Wana muna. Awan inlimod ko kang kwana. Kat kunana nga ayos laang. Awan ka no problema. You bring me mandabaso, husband. I will drink the water. Na, anyak naknakan mo, inay. Apay akong di English ka. Isot bilin di anak ta. Masapol ka nung agpraktis tan nga English. Tayawid nanto di foreigner anobyo na. Anya, apay adan nobyo na aya. Adda nga rudan. Foreigner ka no. Kun uray di apo ko ta. We will teach her to speak English. And also you husband. Kas kala nakatukno iti atang iti kasta nga raramidam. Di kalagbain. Aw-away to'y ayan mo ngam kundi English kakitay. Ay na, Ingulakay. There is nobody in speaking English. Mayat kit di ta makasuro ka nga English. Anyat amom. Ang mga nualaan na tanto di agbalin amanugang ta ijay abroad. Agar arapaap ka man ako na kaon ineng. Inkakatrubatan di apukotan. Tay tulod ko na di pagadalan da. You wait mo't I did not diramos yet. Na. I will wash my mo't my face lakay. Wait a minute. Apok, sorsoruam kanun ti agsao iti diritso nga English. Kuna ni nanang mo. Taadan to foreigner adadim. Ha? Daddy? Asawa ni nanang ko, Lola? Wen, adan to foreigner adadim mo. Iso ang mami ko namton kininanang mo, wen. Iso nga agsaukan iti English. Practice mo, apo. Makaawat kan makasauak iti English, Lola. Matlagayam. Ag-English ka nga ruten tapno mangag dagiti tattao nga Inglesera ti apo kok. Kababain, Lola. Jak kayat. Aging lisak tuan o ada English ti sauna ang makisarita kanya. Ngam naging English aklatan nga awan gap-gapuna. Manjak mat Kababain, Lola. Di mo't agbakasyon kan iti mabiit sa opya. Ay, wundalin. Si Kangay. Agbakasyon ka magtan. Ay na, mabayag pa'y takabak-bakasyon kumatlay dinapan atawan. Ay, huwag gaya man niya. Ay, inakto man gaya magpaparlor. Tapno na pintasak mga biyahe, Ijay to Pilipinas ang ti pagpaparloram, Sopya. Dito yung arudan. Tag-video ak iti pa nagbiyahe. Alangan agurangak nagbidyo. Masapul mo ta presentabli ak nagbiyahe, Tapno ko na nagiti makabuya iti post ko, abimak na nga ka nag-abroad. Anyan? Ay, nasaanan nga usod ay tapahambal-hambal dalin. Kan kasla may mayat tiriknak no, may pasindayag ko dagiti adda kanya. Kasla saan na kompleto ti biyag ko. No jak may update iti social media ti mapaspasamak kanya. Wen nga rod, amin nga aramidam, i-post mo. Nairwama ko, gayam. Nakaugalyak ti kastan. Isa nairwama ko. Pati ti sweldom ipopos mo. Amangan no ko na ang dagiti tattao apalangguad ka, friend. Anya ko mabibiyang dangay. Nagbanuga mo dagiti nga ipupus ko. Jak mo taktakawan. Baya mga umapal dagiti umapal. Basta siya, pakaragsakak tararamidag, period. Hello nakong, naimbag man tayo mawag ka. Yes, ananang, tayo will go home na this month. Ay, you will vacationing? Conforme ato my boyfriend, if he will lapad me to come back here in abroad or not. It depends to my foreigner boyfriend. Ay, you tell him kit di tapakasaran na ka. Nawan, dumtang tunay tananang. Kahit kasanungay, we will sabat you in the airport nakaw. Kawan na, mangkita kayo to itivan nga arkilan nyo amang sabat kanyak. Kitaan nyo tayo presentable alugan. Sana tayo rugak-rugak tabangan nyo.
Wow, nanak ko. What do you want, aya? Van or SUV? Conforme, basta presentable ay. Pilyan nyo tayong medyo barupe halugan na. Sige, tagpabiro ka kijay kasinsin mo, anak ko. Ay na, I am excited na to see you again, anak ko. Kailiw da ka una yan. Uray siya mo, ha? Mahiliwak mo ten kada kayo. Ikuyog yun to dyan, anak ko, ha? Kadwa yun to amang sabat kanya kay airport, ha? Wow, nanak ko, areglado. Mare, umay kayon to ijay balay inton umay alawas. Tagparti kami iti baboy. Nay, anya to kasyon, maray. Awan, ngam kayat milaeng met ati agparaman. Tapno maramanan nyo met ati katas ng abroad. Ha? Apay sumangputan dyan, anak mo. Wan mare, sabatan mi inton maminsan abigat ijay airport. Ay mayat sa akin diti trabaho na ijabrod, ha? Tamadlaw nga adot kwartana. Kanayon nga mintipos na. Pasig madang diyang yung nagamit na tipupos na nukwa. Kanayon pa iti pa nagpasyar na. Wan medyo dakkel met ati sweldo na ijay kas caregiver. Caregiver aya. Kasla cleaner mo diyang bagada ida trabaho na ijay. Nagkunamod. Sa lawasaw mo day tanang ibaga. Di na mo tilaw-lawatan na. Kasano a cleaner kat caregiver matitrabaho na ijay. Wano natulungak nga ta. Muwan siguro Adamo nga mintultulong mo nukwakot. Ay sige maray, mapanakon. Basta umay kayon tuwan. Ikan-kanto iti pasarabom nga isang putjay anak ko. Ay kagyaman nak nga rod amare. Mala, umayak tong araw. Ay na, nagpintas kamot na anak ko. Nagseksi ka di tasuot mo. Bagay ko mo lang, nanang. Ay katun nagsisipukal dagiti nagpupudaw alupom. Ay bagbagay mo ta miniskirt mo. Nakabakles ka pa'y. Sa kanto nakasanglas. Ipadlaw ko mo't nagapwak ijabro na nanang. Oh, Rhea anak, how are you? Kay iliw da ka una yan, nanang. Mami, kunam kanyak. Tasabali itan to'y mamim. Sosyal na ang dating. Alala, umay kayo. Agpipicture tayo dito airport. Sa tayo to agawid. Oh, Obeng! Come here! Don't be shy! There are so many food here. You go and eat na, Sophia, di ka umaningles na kababain. Sulsulinak to'y lugar tayaw. Sa nasyudad ditaw, may kawada ang makangag iti English asaaw. Unay kayo umutan. Kontrabida kayo man ako tatang. Ay, Nana Bibang! You call your apo ko so that they will eat. Don't be shy. Aywan, kakalugaran. Do not go home agad I will give you something. Ay haba pa sa lubong kada kayo, amen. But you eat first, don't be shy one. There are so many food inside. Eat all you can, kakalugaran. Naibusamad ti kwartamaw na nakaw. Nagadumot ngamin ti ginastos mo iti kalman. Winarasampay dagiti tattao iti kwartada. Ay, naibus nga rodan tatang. 500 la nagbatin. Nagpapasken ka pa lang amin. Indulin mo la kuman jay ginastos mo. Kan apay nga may na masapula warasam dagiti tattao iti kwartada. Good, kaya't ko nga ron mga ipakita na sa liwanwanan ti biyag ko ita. No agsubsobra ti kwarta, mabalain. Ore, iwaras mo ti daduma a kwartam. Angam no agkurkurang kan tumutlaang. Ore sa anan. Nangrunakit adda anak mau. Mala, sana balit na masukatan to. Kwarta laday tatang. Inton maminsan, urnungam ti kwartam. Di ka gastos agastos. Yurnungam ti masakbayan ti anak mo para iti panagiskwila na. Sana balit adan to afam adadi na. Isuntun ti makamamang pa-eskwela iti anak ko. Agawid to kano dito iti afam ko, tao may nakikasar. Kat no may kasarnak,
Alaan nak to kano iji pagilyanda, tatang. Sumarunon to nga alaan na ti anak ko. Kahit kanaw ti sublim ija Brown. Awan samat bus-busa mo nga flight manan. Kaumutang ak tupay lang, ha? Ngamjak pa'y sigurado nagsubli ako no sa anan. Kasla masaduta kung nagtrabaho. Uray tandamot tayo afam ang boyfriend ko. Patsaka di na kaming tumaybayan iti anak ko. Okay, bye-bye, darling. I love you. Take care always. Sofia, asino jay mawag ka? Jay foreigner a boyfriend mo, anak ka? Unanang. Anyat imbaga na ngay. Kinasarita kumamag. Tapno maipakat ko ti English ka. Ipapasyon to akasarita inton makaawid dito'y Pinas. Uraya kung ti panagawid na dito'y tagkasar kamin. Kano may kasar na, mapan kamin to kano iji pagilyanda. Alaan na ko ni Amerika, nanang. Aya, ay na. Nagsaya atan. Kat, mabalinda kami kadi mo nga alaan kinitatang mo. Kawun mapantay to amin. Ni tatang, si Kaken di anak ko. Ay na, nagmayatan anak ko. Adulakit diti umapal kanyak. Apalan dagiti ko kumarek. Iso asagaan tayo ti panagawid ni Anderson diti Pilipinas, nanang. Tao may ikasarang. Ay na, lakay. American citizen tantaw. Sa sawumag tabak-bakatan. Ay na, agawid dito'y Pinas jay agbali naman ukang ta. Umay na kano ikasaran ni Sophia. Kahit Numalpas ka do ti kasarda, alaan nanti anak tay jay abroad. Kat sumaruno tayon to kanon kadareya nga apo ko ta. ay na apay kaskari na ayat kas tapang panunutam. Apay karubam laang ta Amerika. Adaw ti proseso iti dayta. Ken apay masigurado amakapan ka ijay. Imposible dayta. No agtor siguro akat mabalain. Ngam no dayta ag citizen awan lat ammo ka. Oho, agpakalaing ka man ako na ako nalaklakayan. Nagsasaw ka, kaslam mo mamin. Imbaga nga rujay afam a boyfriend na. Nalalaing ka kangam isaw. Basta awan lat amok ditan. Ala aglibi-libi ka. Adi kanto iko'y kuyog ijay abroad. Sana jak pagtatakunan dayta. Okay, darling. Bye. I love you. Take care. Nanang, ayan yaw. Ada dito'y kusina. Apay aya. Nang, umay kayo Adam mo ya pagutangan iti kwarta. Apay ti kwarta. Agbiyahe ko makanon jay boyfriend ko. Agflighten nga umay ditoy. Ngam ada problema. Nahak ka no jay bank account na. Kat kasapulan na ti kwarta. Awan kwarta nang agflight. Anya, kasano daytan nga Angam na kunana nga si kasuan ka no ti bangko ti problema. Ngam mabayag ka no mo ti proseso na. Iso ano adam mo ya pagutangan. Umutang tayo pailaan. Uray tabayadan to ti boyfriend ko. No maurnos ti problema iti bank account na. Sige ang pagutangan tangay anak ko. Kababain sa mo timututang. Nang runa kat ti ammo ti tataw dito lugar tayo kat big time ka. Tanagiwarwaras ka mat iti kwarta ide. Ay, kasano nga tangay? Ay, ammo kon. Ila ko tatay nuang ken baka ni tatang mo. Ha? Oh, imbag no man nugot ni tatang. Ay kat di ta ibagbaga Basta sukatan tumula ang genobium Nanang, di ure upat ti isukat nantaw. Mano ti masapol genobium 50,000 pesos, nanang. Apag iso. At dapay siguro sobra ti mapaglakwan ta. Ikontakta nga ro nuang ken baka. Mapukpukaw mo tantay nuwang ken baka bakit? Impastor mau. Jakam mo Tinakaw da siguro Ay sos, saan kumamot Nagdakkel katulungan tayo iti panagtalon dagi jay. No tinakaw da awan maaramidan tayo. Tilan tumo ngamin pangipaspasturam. Sigod mo nga ija ti pangipaspasturak ka dagi jay. Wano nakabulos nga ta. Jakam mo sumangpet tulat ta. Ano sumangpet?
Amangan no nagaliwak say dalaeng. Ngam no sandan asumangpag. Awan mabalintayaw lakay. Masapol ang masukatan adagos din na ilako taanwang ken baka anak ko. Tani, sapsapulo nun ni tatang mo. Plano na pa yun ti mapan ag-report iti barangay. Nanang, sana balita na ipawit kun ti kwarta. Ag-flighten ni Anderson. Kaano ti sangpet na ngay? Inton bigat ti rabiin, nanang. Ay na, ibagam tay dardaras na ti sumangpet. Tapno makagatang ta iti sukat jay nuwang ken baka. Ay na, makauray kay kadi. Da kayo gayam tinangila ako'y tinuwang kan baka, ineng, supya. Ha? Ha? Apay, nagkunang aramidan nyo tikasta. Kinapay ang nagiliman kayo kanyak. Ay, Kwa. lakay, relax. Para iti anak taday jay nga inaramid mi. Ket iso adimi imbagaken ka, ta sigurado nga min adimo kaya. Nangusaran nyo ti kwarta. Ayan tinaglakwan nyo. Kwa, binulod ti nobyok nga afam. Tatang, sana balita do ti kwarta day jay. Sukatan na mutlaeng. Apaman na maurnos ti problema iti account na iti bangko. Anya, nagdawat ken ka iti kwarta niya afam anubiam. Tatang. Ta nagka-problema nga min di bank account na. Ay saus, awan daytan. Imposible daytan. Red flag daytan anak kau. Anya red flag nga ibagbagam lakay. Sukatan na nga rod laeng apaman ang makaawid ditoy. Umay na ikasarti anak tan. Danagmon aya, masukatan day tay tidakdak lakay. Anya ngay. Ayan din nobyo mong Sophia. Nagplaitan. Ayan abandan. Manual dawan nga uray tayo iti sasangpet na. Tatang, jak mga rod makunta ka ni Anderson. In black nakmutin iti social media. Anya nga di hostaw di kunak. Nagdarasudos kayo anang ten iti kwarta. Iti naalanan ti kayat na awanan. In black na kaan. Huwag nga rod. Kan, ada pa yung pawpawit ko idi. Jak lang bagbaga ka na kayo. Pinawpawitak idi adak pa ijabroad. Tako na panglakad na iti bisa na. Makitam? Nabayag mo't gaya man nga aramidin na dayta. Ngam apay adi ka ng rik na. Kunakanag pa iso pa kasaranak. Nga gawid dito Pinas. Nagaduma nga minting karkarina kanyak. Ay, awanan. Pati jagul uli makanuang kan bakak. Inramraman nyo iti kinamuleng-leng yung agina. Anya kayo matang. Sorry, tatang. Adto'y tigabyawn. Sagay sa kayaw, ineng, supya. Ano san nyo ti agabyawn iti talaon? Kanya nga'y katawanan na kita'y pag-araradaw. Ay, lakay. Apay no bumulod tayo itinwang apagarado. Uno kuliglig no isaw. Ay saan? Na kayo, tiyag trabaho iti talaon. Pag nakman nyo na itang agina. Numabagbagaan kayo, sintirin nyaw. Di dakdengdenggan. Anya nga ita. Jak ka ba ulan ti paparamidyo, tatang? Bayadan nyo nga raw, ti kwarta awinal na siyaw. Taigatang ko itinwang apagaradok. Wano kuliglig no isaw. Anyat pagbayad, mingay? Kat na-scam kami matan, tatang. No awan pagbayad yaw. Ano san nyaw at trabahuan ti trabaho dagitin lako yaw. Darasin yaw! Ay, Stong, apay, di ka mapanagpasada ita. Ay, aginanak man may tanay.
Awan pa'y inanakaw. Makabanog matagpasada iti tricycle. Naginana ka manen idi namin sa nakalman. Every other day, butin ti panaginanam lakay. Apay, talaga ka di adimon kabailan. Makabanog nga raw. Kaya't kung tagritar nga agpasada. Oray kumaano ag pensyon kalakay. Ngam saan mo't. Dahil tangarod kahit. Naimbag pa na iti daduma dito at agpimpinisyon da. At dadala nga di babalay na agkuy-kuya ka. Oray saan da agtrabaho at dalat ta kwartada. Ka talaga akasta alakay. Saan tamot nga rod a pensyonado, tawan mo't na ilepas ta. Manjakon ba kayo? Nabanlog akaw. Aginanak mo tanay, lakay akaw. Siyak lakay nga agpaspasada. Pasiga babaros na kita kakadwak nga agpaspasada. Napigsa ka pa'y mo't. Kan awan mo't sakit mo lakay. Agpasada ka lata, uray sagpaminsan laeng. Isopay timat gadam. Apay aya, apilitan na kagtrabaho. No kaya't mo di isikan kagpasada. Ha? Ay, talaga akit di asadot ka Aminom nga min istong. Talagang adasad-sadot mo. Nga oray idi ka ubingam paylaeng. Kano masapol nga ibaga amin nga aramidem ide. Di ka aggunay no saan ka adagdagan nga agtrabaho. Sumanao ka manin ako rakmila. Di mamaw ti marikrik na. Ado ti an-anayag. Ngamjaklay bagbagakin ka. Ay na, am-amukan istong. Pambaritis ka. Anyat linutom ama si Damila. Mabisina kaon. Indadang kulatay na bati abukol ti balatong. Awan mo't mailuto asitaeng. Takasano, di ka mo nagpasada. Okay. Namamlatan ti mapasadaak. Di ka mo agdiskitaran. Pagdiskitarak ko umutangak. Ay saanon, amumut ajak kayat ti umututang. Ay katin kaagdawat ka rin iti anak ta. Mabainak. Sikan ano magagat ka. Makamuka. Agdiskitar ka iti kanam, agdiskitarak man. Agkanya-kanya talangag. Nagalas mo't ti kasta pa nagsasaumon. Kasla sa anak nga asawa iti kasta nga ibagbagam. Lakaya kaon, nabanduga kaon, nagtrabaho. Hindi mo pa'y amo ti makitinulong may. Tumultulong akmat. Naglaklako ak ide iti agdudumaan ateng. Inaldaw ang nakasusuunak iti nakalabba alako. No nagabrod ka ko mga minide, di nakaurnong ta. Kat si kakuman at inagabrod. Diyak mga nag, rumarak ta da papanak. Papanam. Inak makipangan iti balay na kita anak ta. Napurga ako diti bukbukan. Ni apay, insardeng yung tagpasada tatang. Huwag ta, nabanog akaw na nakaw. Ag-retire mo ta. Aginanak mo ta. Nakaada kayo day ta. Sana balay tanada kwartami ikanda kayo. Malaksid ano awan na talaga. Angam no kaya yo, agnaid kayon dito'y balay tapno saan yun na problemaan ti kanan yo. Ay saan? Kababain mat ijay asawam. Sumanaon tumanay. Sa kurso na dati pa nagniw-ngiwat di asawam no daduma saanan. No adamay tudyaw, pagyamanan may. Tanay, bakit ang ninalangyaw? Lakayak matay. Kasapula kaunti ina na. Apayag tiyo kanduan ni nanang ngay may tatang. Ay, nagsinong ba't kamay? Nagkakanat ngamin ti ibagbagana sa pinalawak iti balay. Langan kayaw. Why, nakipangana kiti balay daading mo apelay. Imayak na ang mga damaited mo akwarta anak kaw. Awan ngamin trabaho kaw ta nagretiro akaw nagpasada. Anya? Apay? Nadadaan di paspasada yaw. Saan? Kaya't kung tagina na. Oh, at ito isang aribo. Pasensya kayo no day tapal at imaitid ko. Awan pa'y ngamin sweldo mi. Ay kat pagyamanaklatan ano manutimatid mo anak ka. Anda igatang may ti kanin mi ijay inayaw.
Ay ayabak da tatang kananang dito'y balay. Tapno saan da na problemaan ti kanunda. Ngam di da mo kayat. Saan da ka na mapanawan ti balay da. Ay na, amumete nang iti dadakkel ta. Napatag kadakwa na tindaan ng balay tayo. Sa bagay matkit di No, anda kwartata, ikan talat ta idan. Takaasin damit. Wen amanong. Ngam panagkunak. Napigsapay ni tatang. Nasurok mo ila 16 na. Ngam di na magkayat tagpasadan. Ag-retire ka nung arudahin. Masadot siguro na. Mila ba kahit? Ayan na ito'y pisang-pisang nga ba daw? Apay aya, nisnis dagi jayon. Apa ngay? Sayang. Nagadupay na gitay. Nakakarton ti daduma, tanaimbagla apag nisnis. Hindi ka man mangalat na isuot ka. Apay pay lang nga isuot mo dagi jay, ket pang nisnis nga rudan. Basta mangirwar ka. May sa t-shirt, kan pajama. Wano pronto nga pisang-pisang. Isuot ka. Dito yan ti pagpwestuak. Pipya dito ita nalinaw. Kan adaw taglabas sa tattao dito. Ay, irwar kaun tayo binalon ko alata. Dito. Palimos kakapsat. Maasi kayaw, tilakayaw, nakaskanyak. Nakapsuta kaon. Adon, tisaksakitin ti bagay. Isadya akong makatrabaho. Palimos kakapsat. Nay, nangalaam di ta kwarta bilbilangam istong. Ay, natgadak mo't Mayat mo't gayam tag palimaos. Ano ti mapalimusan no ano ti tao. Anya, di mo kunaan anapan ka nagpalimaos. Ay katanya pa yung ay. Awan no jak aramiden ti kastaw saan taamangan. May mayat gayam tag palimos ngam agpasada. Makabandaw tag pasada. Nagpalimos ka. Dakulap mo ti mabandaw nga gitay taya. Di ka lagpain ngagpalpalimos ket makatrabaho ka pa imag. Masadutak nga rudain. Uray, takasla, laklakayan unayan ti rupak. Kaslaklag, tawinan iti 80 ta matyaw ti rupak. Iso ano, daduma. Dapat pagsayaatan ti matyaw da rupa, no kakasti abanag. Ay, Sumur ka kiti kanya kitong bigat bakit. Ta sapan ta ti mapanagpalama. Agkuyog ta tapno adaw ti matgidanta. mabainak. Aglako aklaengen ay itisuman. Agluto ak itisuman ta isutila ko. Ay, baka mo ka. Kayat mo ka tagbambanugan. May mayat palama na nalaklaka. Agtugtugaw ka na iigit ti sidewalk. Palimaos. Maasi kayo iti lakayan. Asaan na makabaal ngagtrabaho. Palimaos. Sir, Palimaos. Madam. Ni kumpare ka pensyonado ti sumungan. Ay, ikatak ti balabal ti ulok. Pare Carpio. Palimos mamait. Palimaos. Nene. Sikamat gayam na ita para istong. Apay ngagpalpalimos ka. Ay, awanay. Nakapsut ako ng trabaho, paray. In Sardeng County yan nagpasada ta jak kabaalanain. At ang amin sakit ko. No jak agpalimaos. Awan pangalaak. Ti paggatang ko iti agas. Ay na. Kasi kamot nga ron pare. Mabitla, ha? Ito hoy. Awatam na ito, tayo supaya paggatang mo iti agas mo. Pasensya ka na. Tayo talat kwarta akon. Diyak pa'y nga naawat tayo pensyon ko. Ay na.
Dakalabanag na ituin paray. Naimbag ka pa'y. Agpimpensyon ka. Siyak nga'y. Awan lang arod pensyon ka on. Masaksakitak pa'y. Nala, agpaagas ka, pare. Bayam, tano, adan to kwartak. Ikan kan tumanan. Agyaman na ka paray. More blessing to come paray. Adto ti kwartayo tatang. Naamuak ti pa nagpalpalimos yo. Sardangan nyo man tagpalimos. Apay, iba indak nagpalimusak. Ito tiyap mau ka pangalan iti kwarta. Ikarigatan mi kanimanong riti mang iti kwarta kada kayo. Basta saan kayong nagpalimos. Pangaasi yo kuma, tatang. Adaw, ti urnong kao. Nandanin mapuno to idak talaga rapaw na pag-urno nga kiti kwarta, bakit? Embaga lang arudan dagiti anak mo asar dengamon ti kastangar aramidem. Ngem natangken ti ulom. Apay ay alap dandakit pagsapulak nga rudmot na itaw. Tingarod made, agpampamarang ka masakit. Katawan mo't sakit mo. Benbendaam tasakam, tapno agparang akas lalimtag. Agpampamarang ka nakakaasila unay. Ay ikit, diskarte nga raw. Di ka katagyaman ta makaurnong ta. Tulungan nakit ding aglako. Uray siyak ti agluto iti suman, basta tulungan nak nga agisursor. Ay, masadutak. May mayat tag palama ta nakatugawak lang iti sidewalk. Ne, pares tong sikamot gayam. Sumra ka. Nakapasar ka, may. Uwan man paray, ta nakita nga men tay wheelchair yaw, di ta paraangan yaw. Di yun samat usarinain. Ay, sana na, pare. Ta awan mo ten na hindi ka bangis ko amang usariti na ita. Mambali na dawatan, ta usariklangan paray. Makapag nakapay mo't pare. No nagduma, kumapsurak, at aglusduyak. So may mayat nun na wheelchair ka. Ay, kit wala. Alam, latan pare. Agyaman ak paray. Kinun gayam. Agpa-opera ak no next week. Kurang pa ito na or ko pagpa-opera ak. Amangan no, ada may tidmaw nga. Ure basit la tulong, pare. Naimbagkan ka, ta. Agpimpensyon ka. Sige, pare. Ikan ka. Talaga natangkan ti ulo ni tatang nanang. Wan nga rod agasam naka-wheelchair ijay sentro ngagpalpalama. Agpampamarang masakit. Una yun. Di lagbain ni tikas jingar aramidan na. Numamuan man na ni Manong daytoy ay sigurado nga ang tanang. Ay, sukir day jay nga amayo. Anyalangin nga iti ibagadag iti tao. Numamuan datar aramidan na. Ibagadan tukit ti apabaya kaming anak yo. Wan nga rod ikanyo met iti kwarta na. Ngem saan latta makontento. Kayat nakano ti makaurnong adagos. Jak amo no anyat iyor urnungan na. Siguro, nakaurnong kayo na niya, Tatay Stong. Tadakkel lakit di ti mapalpalimusan nyo. Damat ba set, Jigaw? No kayat mo, adda na pintas apang yan vesam iti kwartam. Ag triple adagos. Ha? Anya ka data? Jay papapanak tata. Dakkel kita ya ijay. No kayat mo, inayon mo iti kwartak ti kwartam. Tapaan doon tam. Ha? Invest ko nam. Sa ita. Tayaman na hindi bagbagam. Agpadamat la day tata. Aguray agurnong akpay. Nayunak pa'y jay urnong kao. Alang rod, ibagam tulat ta, no nakaurnong kan. Tapaan doon ta, tata. Ay, makabanog mo'y tagpalama.
Nay, kunak man no kunam analagan at trabaho ti kasta. Makabannog mo't ano bumayag. Nang runa no awan mangta di ti palimaos. Tag-retire ka manan Ay, uwad siya. Masaduta kung ngagpalama. Katusto nga minen Adan samot urnong mon. Adan umdasan na dya pag negosyo. Paduwag na dya. Anya ang negosyo. Basta, mamam daw. Sugalan samot to'y imayan ta jigaw. Wan, Tatay Stong. Di ka madanagan. Tasyur hitay to'y. Umado ti kwartam. Kasanungay. Kadyak mat amam ti kasta. Siyak nga rod ti makamu. Siyak ti ang gunay Basta itad mo ti kwartam kanya. Alang araw. Makamuka jigaw. Oh, adto yung tinagbalinan ti kwartam, tata. Ha? Ala. Madumot law na yan. No kunak to mangaminkan ka, tata. Nagtriple day ta. Inton maminsan, manayunan pa day ta. Mayat mo't kayam. Agsublitan to maning numaminsan, tata. Bumaknang ka ditoy. Apay, nangalaam di ta kwartam. Nagadumo daytan. Ay, katay tubo ti kwartak Sukatakaw to'y dakalagarapon nga alkansyak. Sukatak ititimba. Ibagam tagpaiso kanyak. Nagtakaw kan samot. Saan? Anya matipagkit kita am kanya kaon? Anya kumagapo ngay ngagtakawak. Basta ada naginbisak. Kit imado adagaos bakay. Day, kita tamangan no tilar aramidam. Wano, makisugsugal kan. Ay, sana siyak. Ni Jigaw. Makitay taya aklaken ko Makapabak nang gayam di papananda. Ay naistong aya. Nabayag kuman abimak ng dayjay ajigo. Ay, kat sa bali mo't kanya ka. Talaga siguro nga agsuswerte iti dahi tao. So nga idulin ko dahi tao, paadwag to pa Di ka nagsubli ijay. Umdasan day ta pagpuunam iti negosyo. Ado daytan, sayang numapukaw. Umado dahi tao, sana mapukaw. Tulungan na kiting agbilang, dobyan taman abilangan. Nangabak tamanin, tata. Ay na, mayat Wow! Bumak na nga kung sigaw. No kayat mo, itay ata amin nun. Tanong mga bakak, isardengtan. Ditan ang subli dito. Itayata amin na daw. Dito yung nagadunga inabak ta. Wan, tata, tapno umadupay. Makagatang kan itilugan mo, no agawid ta. Alang harap, sa nabalay ta, agsuswerte ta. Sigurado ang mga bakta. Adakan, anyat orasan, apay nga itakalaan nagawid, istaw. Di ka agluspak dito'y ayan tiri daw umunag ka man. Abay, anyat sangitam. Nagsayang. Sayang nga talaga bakay. Awanan, di nagado ang kwartak. Anya, hapay. Naipaabak mi amin ay. Sayang nga talaga. No apay mo't nga minadikam pala nag-aaway. Ano kuman di kwartak. Ayun, sayang nga talaga. Ay, daytan, tibagbagakan ka istong. Anya ngay, di na ikisap adagosan. Mamatpati kan tumo ngamin dita. Idagel na kaladay taasugal. Nagsayang. Sayang. Istong, mga nan. Sana ka mabisay. Awan bibisinak. Awan ganas ko mga. Awan ganas kong agbibiyag. Ay agtal na ka man istong. Saan at tila ibagbagam. Tumakder ka kaditan.
Kas kalapimpiman anak katugaw di tasuli. At dapat tugaw. Apay aditapay ti pagtugawam. Kunak no makagatang akitilugan ikaw. Kunak no mapadakkel kunto'y balay ta. Kunak no andan pagnegosyaw. Agam napukaw akas lasaw jay kwartak. Ala, husto daytan. Awatem tinagbanagam. Tanya ngay, natangkad mo ngamin ti ulom. Dinak mo dengdenggan. Panawanag ni daw, tatumpa kaklahangan di tatawa. Ay naistong aya, saan man atila ibagbagam. O may kakit din tamangantan. Naimas di si daan ta. Balatong asinagpawak iti tinapa. Kaslawanan na pulos ti pigsak. Kaya't kunti agunat. Kaya't kunti aginanamila. Anyat serbit ti panagbiag no awan mat makukwarta. Igatangan na kung itilungon ka bakit. Anyat igatang ko ngay, katawan mo't paggatang. Ha? Alakit din, tumakder ka di tanistong. Mabirukan ti kwarta. Iso asaan aday ta, di pakadadaulan ti utek mo. Ne, tatang, adda kay magayam dito arubayan niya, oh. Kumusta kayon? Ni, tang, anya tang-tangadan nyo dito punti guyabano. Adda bunga na aya. Uy, tatang, agsao kay man. Mangmangagdak wano saan? Nagsayang nga talaga. Bakna nga kumaitan. Ay sus, ay, umay kay man. Sumrag kayo dito balayo. Sumit nga tan. Nga madakay pa ilan dito ruwar. Umay kayon. Kasta na taamayo. Kanayon ang maikulkulang. Saan nga agsasao? Awan gaganay gayan na. Di pa'y kat agdigdigusan Anya? Kansaan amang mangan. Di pa'y matmaturugan. Agsangsangit latan ti kukuan na. Kat pilitin nyo amangan No kasapulan na subuan nyo aramidan nyo. Tapno saan nga agkapsot. Ay na, subsubwa ka na ko. Ngam di mo't agnganga. Iso apag nga iso amasubwak. Ngam di na mangalngalan kantil munan. Anya? Di na ngamin maaklon ti pan nakaabak na. Agasam mo ngamin jay impaabak na akwarta na ngay. Sanga timba ko naman. Ay, basol na mutlaang Ala, diyo pa'y lang arod ungungtan ni tatang. Tamangan no adda ma-stress. Ay aywan nyo lata. Nay, istong. Nakadalupisak ka pa'y mula di tadatar. O may kaagiddan at maturog tan. Maulaw akong Mela. Matayak saan. Ha? Anyat sasawam. Ay ayaban na kung raamang kanilang ko. Umay naksuksoko na nan. Agpuraw amin na makita ka. Ipan unsa na talaga. Ha? Ay sus, istong. Agpaypay sudaytan mo now. Agar artista ka laang. Istong. Ha? Ala. Napukaw nan sa mga agpay so tipuot nan. Ay na, una yun aya. Ay istong, agring ka! Ni Nanang ti umawag. Hello, Nanang. Ay naray anak ko. Pasensya ka nun na disturbo ti panaturog mo. Itaray tayo kuman ni tatang yu iti ospital. Ha? Apay, Nanang? Agkakapsot. Di mo't ngamin maturog kan mangan. Napukaw na tipuot na. Nagpusyaw. Asus, mabit lang nga ron. Tagrubatak, Nanang. Timpuarte agduduma asakit yu idi na stress kayo tatang. Wan nga ron, anak ko. Katanya ngay. Pimayson ti panagpampamarang mo ide.
Talaga ang masakit ka itan. Kan talaga ang mausar mo, jay dinawdawat mo ang wheelchair mo. Bakit? Ala, di kag sangitan tatang. Di kag danag, tasaan da kayo abay-bayan. Di kayo unagladladingit tapno daras ti panaging bagyo, ah. Pakawanin ta. No saan kayo ngayon pangpangag iday? Kitagyaman ak tasandak abinaybayan.